TV. Kaldo cia mwanya mno kio mutegere Weru TV no tubakona kanya gakwatana ya baadhi ki mubango jojora yukwegera ntuko cionde cia Jumapili kwambiriria thaa 12 na ndaika 45 kana wenda 6:45 pm na rantuko cionde tutieri tukwithira tukuretera ngono mwanya cia kuma kio tumiribonda wa chembo kita mwanka uturo kwagira moroto ni otiri tukwithira tukwariria worenja kaitene ka youth barenja kana rito barenja no boneli ati njira cia kwithira bakirikava kana uboneli njira icia utumiribonda wa chembo kita iteagirite burutwina mwarimo Oscar urakethire tutariria rukendo rwawe rwithirite rukarakari atena ati chiethire ndawe nina natia aithire akiovakam utumiribonda wa chembo kita na kinyaki ya mataro arito barabarenzi bokendo tira batikwithira bakiurira ndawene ichembo gitambeto awini wa Kengero. Karibu sana Oscar. Asante sana. Nkethire mutegere Weru TV. Mutegere Weru TV, good afternoon, good evening. Mbito mutuma Oscar kana mwalimu wa physics na mathematics mbitana high school. Na ngo kukaribisha kipindi kia Naru. Wow, Oscar, mwalimu Oscar. Nenda utumenyedie kidogo briefly maybe na umete. Bumete Karine Kamoi, kuntu gwetawa kwa Mwereni. Nice. Tukumekero kendo roku rwa utumiribonda wa chembo gita polepole toto chatire story irerero ngo warewe kumakio utumiribonda wa chembo gita mbibi ngo bya kutrigeta kwero byo kumayeche. Ndawa chembo gita ndambirire ndari high school kana mono ndi form 2. Ireo ndambirire ku experiment curiosity kwa gana curiosity na ku experiment na bangi, ku experiment na miraa, ku experiment na nchobi tigara tambirie ku onja hapa na pale, so basically kwa high school. Nide kuwatumaira okay, ndi high school ndatumaira nchobi, ndatumaira miraa, ndatumaira bangi na tigara. No wakonerie bangi viara yonya wao nije mwana mumiru mono tamudhakari kiana ndia kutanwa ku tangana mana na bangi kwina are bumaira kieni kagita kogoro ndigwe kieni are ure na ndi kwina ntakaire ankuru ira nau gwe muvine kana gwe utangamene nabo kagita kau kuthara kwina interactions kwi muthakoko na kinyo thigara kando ku kitheri sinemene buri na kunyo thigara kando kana kuramira. So you'll feel like you want to try to feel how he or she is feeling. So kapia pressure kawiko katumire ndambiria kuigo nyani nongerie digara nongerie bangi kwanza nkulika na tabangi buruburu urea ontumire mpambirire kunyo bangi etawa Ken. So Ken nambitana with the bikibiki. Ken nambitana with the bikibiki ndeta no Ken stage yari kueta ngamunengera siringi yegana amwira kana rimwe siringi 50 ni maguta siringi 50 siaku no tweta mukondo jwambire na Ken gatoka runga mantu fulani ngona Ken ya chinora nini kali thigara akakwatia na akambiria kunywa nani ngarigara na atia Ken ya rikia yuna nde twachoka bikibiki na kaire Ken na changamki kana Ken na kuuga chenjia. That is how now I tried. The next moment tutasimama Ken kana mwere nyinyi kwenda kugeria hii hiyo kitu inatuchangamsha. Una ndiva yunda mbiri ambiri yo na ufunda bangi ni kaita kambere experience ya karieta gawe ikirwe kagita kambere kumikunda ilionda ikirwe kuna tofauti na reading mtu alisoba kwa rina mtu na ukaigwa there is some euphoric effect kuna kamwanya au kuigwa kareo kuigwa bwega mutwe go mutojo watulia ukaigwa mantu na ndeja ambiria kujania unge ukuambije ku think differently na tofauti na ule urenge kutokanya urisoba. Aya utumira for how long uri school? Now it's a period of 10 years. Because it's since 20, I think around 2013, 2014, 2015. So it's 10 years. Na we school maybe atiari halimo utewa ku notice? Okay,
gwakinyire antu amwe turi high school kagita kaundi mugandi form 3 gwakinyire antu amwe nani ndagwatwa mendi form ndi high school ndamiendaia ndaendaia ndi school ndi high school ndamiendaia kurikana tweta kagita ka opening mami okona ngorera blueband mukebe jo moyo wa 1 kg na chocolate ngorera ya sachet na inda tora mukebe bwa ndiguru na aja ngatora mukebe ina C ngakura ujo nga scoop ngata biri mburumbandi hiyo kidogo ngasikira bangisia koko usikonjina kibiriti ngachokia mburumbandi kidogo ngakunika ngaogania na ndini ni hiyo iri amwe na ndi turi kinyangitine gigisachwa utimenya na bangire egakoroka skuru inkunywa na inkwendia ndiko kinyanto amo form 3 rio ndagwatirwe na ndingo suspension na kuma ndekuno suspension ilo na ndi kuchoka ndamba ku reform kidogo kenda ndilo ndombere kulia skuru atiari bari wate wengo na wengo intrat my mother cried my mom rest in peace wherever you are she really cried because agire imbio yongo ndi muchiari ndakunenkera mudaka imbio ndakunenkera buruburu kenda umpa ibo yeje yonde she cried na igiro bodoko na toeta ndamu promisi nka kebisha toeta to ancho ke skuru ne opening after suspension deta nda temo iboko byako ngano na ndachokera madukani ndende yakoba maskuru na ndomba kuthia home for Iwacha muroibo kana wachoka skuru okaendelea atio kana wachenjia ndambire kuchenjia tamu imwe tamu hiyo ingine nachoka tamu hiyo ingine nachoka tikwendia nachoka kunyunyana siri ndokana ndina ntu ndirakwatiro ria ringi buko ina ntu ndendaia inaika kitakaka nkamenywa na siri yani ndiko addicted kwa sababu na ndino ndaridi kumenya that euphoric effect that ka euphoria kamwanya ka wiga waka ukigotana ndio ina ndio ya cool na ndi kamuryo ka kumikunda kale kongo ata ndaridi ko addicted na ndi ya hooked kuna ndi tukuthiria tamu mwe ndi kuchoka skuru kairi form 4 no ndathoma lakini chini ya maji huku bado naivu ira ku affect school studies academically nombuge mea form 4 ndiko thiria form 4 kithire KCSE ndari na ndagwete max njega ndagwete a B+ ya 72 na ndauga ndatega nkona kethe atibangije kethe atikanya karanda atere nkimioga na nkinyunya bangi I was going to get maybe something higher than B+ area. Kuna ndine nterere some of the imperfectly academically. Ndinge kwa kata A si akona ngeta unge lakini ni imperfectly. Let's just say that. Maybe to get after we could be school breto maki secondary kaitakaro o mbikuchete indi dieta mbere maybe either no rikana memories ko bamutona hariona mwalimu akona baile so maybe kuchitia wewe ona cha kuchumbura like at that time the high school inkurikana boni ntarindi kuambiria kugwata those adverse effects of marijuana ntarindi kuambiria kugwata hallucinations kana kintu takiwa I was still young I was still starting aiku imeanza imeni affect sana imeni affect sana lakini mali ilikuja kuniaffectia sasa sana nikapiga rock bottom ilikuwa campus kwa sababu nilimaliza high school ndeta school ndeta Catholic University of Eastern Africa ndeta ndabiria my bachelor's of education ndagota mathematics na physics na irio ndenderere na ndiku nkithoma no nkujua no nkungania mira no nkungania nchovi kwa kinyira munya na kwa neto atonyagi cocaine because of Nara Catholic University area there are some ndagwatene na choreba bamwe ikitonga achore but still achore no there na achore lakini kuna company area gweka company nini achoreba tuika uchoreba kona bo bugotonya ndatumire nyako cocaine na ndinde ya tonya in the mix so you can imagine bang cocaine mira pombe sigara at the same time na unasoma to that kajani nendika na uwe na freedom na campus campus inkurikana na ndita rende dara na ningi wana ndini ngukinya
nthikuru yonthe nekwa iria ka help keja ka help keja ka ngiri 26 ka keja ka kwatene ka ndika ka tonya account nekwa au na ndinkuigua ndina ka help kuna some freedom hapa ila sivia for rea ka kimekira help ya ka nkurikana ila sivia kimeki untingita ndethara ndina kantu na ndiko athire kuria miraha kunya pangi kunywa thigara the whole week hakuna kwenda shule. So tuna party na wengine tunaenda sherehe. Unajua ni Nairobi, unatoka hapa unaenda place nyingine using drugs until one time ikaniramba. What happened? This is what happened. One night pale Karen. Turi achore watu wathoma onapo baitonga ndiku baitonga bithuki but achore bare botumira miadarati yu. And I think that was the first time I used cocaine. This is what happened. Tulienda twetire kirabu kira twamenyeretie gwitaga itu na migoka yetu tuna njobi chetu tugurite bibingi kila kitu tugucie enjoy. And then one of my friends ngurikana ntuku ntari na bangie kwa ntagurite ndaromba muchoroko fulani yawe mbitei ambira ko kontigerie kanusu aja no karinge pa fujire ka kare ate ugirikirie ono to ndamenya githa kwibingi bi kundetera ndaringa pa cia ko ndaigora ndaigirwe kumbe the next morning ngiukira ambite nyor chai na mwangi nanyo chai na mwangi ndaigua bio turarite bio ndegoro bio goro giokira. I started feeling high in the morning. Yani tandetera ndo kiankoma chio at the same time because of nini? Cocaine. Kwa sababu ya cocaine sikuwa najua, and that was the first feeling. Hiyo ndio ilikuwa the very first day, nikasikia sijawahi sikia hivyo tena, and sikuelewa at first time, sikuelewa ni nini, sikuelewa kabisa until maybe nienda rehab ndo nilikuja nikaambiwa baada. But now that episode after beyond the Viokira na beyond the Viokira, I started now wondering about singetulia ntingi karamu ina antu ntingi igura antu bakuombera ndetaja nkambire story moja mbere thiri mpambire ngi aja mbere thira ngachoka kibaba kairi bingaki ndoma aja ngachoka kibaba kairi ndachuria what is really happening, is happening. My friends barana, my good friends all our class ndio nilikuwa na campus, nilikuwa na friends type mbili ndari na chore bara ba kirasi para twathithia bo cats na ina exams na ina chrome kuthoma na kushare notes bari bo ndari na chore bo tano pakuma different tribes patano na ndari na cluster inge chore cluster tubete clusters kuna cluster inge chore ile na need after class pau na ndipo twagwita bu party pau na ibe darabe the second class of friends nilikuwa na wao na ito ndeta kibara cluster ile mbere bara ba class ipo banu tesire Oscar ojo te mutumora tuije ojo te mutumora tumenyeretie what is happening with mutuma nyata mutuma rambirire kwanganga na atanganga nyata rambirire kurudha round na turudha imbie kutuma ata tulia antu amwimbio. They contacted my family but ndio ngingira chali bankwa dimu baba vera my state of condition ni mbaya achali nako bako na wengu appreciate my mother atari Nairobi kagita kau indi na my aunt ungewe tawa Charity na Nairobi. Charity rushed and came to me na akakuja to my rescue ajanjo kiambike hospitali ale mbere huko tawandi zero drug test na area yetana zero drug test ndethira kwethira na ndiko kuna foreign materials. There some foreign aliens kwa blood. Kuna vitu umetumia hapa na hizi vitu zisifai kuwa kwa mwili wako. Tirande kwa zero drug test ile ambere Nairobi ndero na ndina nyute nyako kin na nyute bangi tu umeona ki test na nyute na aina hii atu mukunye ndawa. Now niko kundwa ndawa situation ikakuwa worse. Kwa tikana nya na ndiko na I became unmanageable. Da kwa na ndio ni buruburu ntiko tonko vikira buru sleep cycles yako si changerie oh my hakuna, nothing is in coordination. So that is when they decided to bring me to a rehab. Bandeta Methodist Treatment and Rehabilitation Center. Through a rehabilitation for 3 months na ndachokanira kairinga yantedia ndoma bompomanira ndoma rehabilitation na ndachoka skuru.
wetre rehab willing kuchenjia rehab ndio willing kuchange because at first sikuwa najielewa. Sikuwa najua what is happening in my life. So nilipelekwa rehab cha lazima. Sikuwa na ntairigitinya kwa rehab. Nyante ijikethera ku rehab sisitora until that point. I remember ndiko kwa rehab bime byambere byere because natigirwa ndareta thina muno rehab. Ndabori mina nabundetere ina nabundetere ndikumenya nto nandikara ndikumenya rehab ndero na ndi one of the clients there you are in rehab no kadire merita ugathire merita tu ai ndathura muno nda very aggressive ndago atonda nto shindano ndaingirwa kasero kange getoka strong room ndakara ninkaku iu na ndirio ndajire kuchokaniria mathuganio ndachokia muchibi nyuma ndona aria mantu ja thukire na ndona bire ndarite kumba ni utuku burei na nyure cocaine ilikuwa tumire kila kitu ya blue. But after rehab niliweza kurudi shule na nikaendelea na masomo although after kurudi sasa in the same environment same friends and nilirudi wapi ndachokere na ndimu ya daratine kairi wachoke ndiko choka mia daratine naenda kwa tika ndinyure bangi kairi ndire mira kairi nyure nchobi kairi digara de nyure kairi ai la video nko na nyane mwere tajira semester tajira semester nere mere yuna ndi funde da dia second semester nire mere ni iko tukiri inde mero na ibo teilas kairi coordination nire ni ndai mami okotri oni ntiko mbakante kona tanya kwenda kosi ye bambiri na iko alinya menga ntiko kwenda kosi ye buru ndena kwambiria kosi ngenjeru bambira wono rajiro kairi rehab kerasima dai chokore ya ile dai lectures ya ile ndio chokora ya ile na ndi identify problem ndi kufikiria kwa tika na biona ndi kabisa ndi kuchitikira yani hivi ndokira ndaviria 3 months ndiko vile ndachoka school ndaviria semester imwe na 4.1 ndereu ndaviria semester imwe ndiko vile semester imwe ndi clean ndeta ke semester ingi tukataka break kare ndachokera ndiko chokera bya ndokero kairi ndire ya thatu naenda chokaria my mother passed on my mother passed on because my mother was already sick na mother ukona alikuwa na complications na inae lakini amona stress you a pass on nani ndi was na that blow that kundiwe dra ndi likini ni very heavy emotionally ndatonya down naenda atonya na ndintone bwega deep na ndiburu mwanka ke mucho rende jire ku realize into bibi ndokera na nda karandi ndachita muchemanyo ndachitre muchemanyo ndinka nyomba nkiriyo after my mom passed on ndachuli mbio yongwa mbagite imbio yongwa ntenayo imbio yongwa gutuma nchoka na nyuma imbio gutuma mbithira kila kitu ki provided for lakini ndio kutuma mbita na nyuma ndo mbita ngichoka nambe tironda akarere ndina council ko ito Reverend Catherine ndetakiwe Bishop Catherine ambira kila kitu kiamba ilio moto yoku every decision you make comes from your mind kila kitu kiamba ili aja kidire ukuamua naru otenyo chai no nenyo miona otemenyo no amuire na ukau kethera no amuire naru oteria tu tema amuire so that decision or choice ndio aliniambia inaanza wapi na niona nenda make a decision ndio kuandithia rehab for the last time let me just do it for myself for my mom for my family for the sake of my generation ndio tanda uka na kila kitu ambete rehab na nini ndeleke na ni once and for all ndio kuitanda tanda the program the first month was okay the second month was okay the third month ndio nikaingia kwa kitu anaitaka post kuibeta program ye halfway home program nionda thithirwe area Methodist Treatment and Rehabilitation Center i different kina different kadri and Dr. Kip bandithiria program area
halfway home bambika ndambire gwita ngugi kidogo ntirana ndambire gwita ngugi mia ndathomera wari muthu ntari ndi kugiria ndambire gwita ngugi ndi counselor pia counselor ndaita ngugi for some time, for some maybe 2-3 weeks ndikuthiria naenda choka skuru ndathirikiria kira kiatigere units iria ciari hanging cio ndio ndari units nyingi missing marks angambi ndari na units ciari hanging nyingi eta ndathirikiria cionthe nda graduate last year and now ndatanda kwa ya TSC number ndi registered teacher na ndambiria ngugia kwa mwaka juju. Na thai life ikariate nao uturone bwa away from drugs ukari wende. Okay, saiji at least ngukira rokere ndina hope ndina so rehab si kukuachisha miadarati pekee. There are so many facets of rehab. Kuna a lot of things that encompass rehab te utigidhiwa biro rareja aki kuna spiritual enlightenment kuna and it's holistic in itself. No ndamenyere nandi kuna murungu leo na ndaitombeka ke murungu guru ora ndaitombeka hawi miandaratine na ngatura na ngore na ora ndaitombeka na ara kinjesu guru ndaichira malagune na ndene guru ko tu kanandi rokira rokire I have a goal, I have hope, I have a plan for that day. Ndi kwenda ndije mantijarea kwenda kuendelea na John tukuyu nkaromba murungu rokire. That's something that sikuwa nayo. Ntarindi kumenya in that extent. Ntarindi kumenya mwathani na turao ende kwira murungu ure withira reo kagita konde na twa maisha na kana uturo bwetu. Ndo na kagita takaka na nkumba ku coordinate my life, nkumba coordinate that which pertains my name, nkumba gwita skuru ngaitana, nkumba na skuru na re inquiry na rito. Ku make sure that aritoi bakuthithia bakupati sitoithia na mantu ya miadarati na nkomba na ku coordinate my life as intended. Wow. Kaloshe mwenye muno Oscar nontuba kona kanya ka kutwariria na gwikira ayuthi inyate gukulukira rukendo roku kinya muntu nyawe no ethira ki make decision you are make ya the last time na wawa yuyo mwicho na oboyo wa mwicho na ito kuisho the best kimantu yombe ya roko bwide kinya gikariwe kuno wo kuritana wete ambere o yeah I think no to nambe ku ya thimu namba kwa thimu 0745 189 819 0745 189 819 mutuma Oscar. Kugetha kwina muntu kwenda kana muyuthi especially thai ana barenja umbika kwithira nyakire moigo cia mtungi no waguchoe no komba kwithira kia utethekio no anjo through my social media pages. Facebook is Oscar Mutuma. Oscar Mutuma, OSCAR Mutuma. Instagram Oscar Mutuma and Twitter Oscar Mutuma. Kila mahali. Kaloshe mwenye mno kio mutegere Weru TV no ntuba kona kanya gakwatane abado ke mubango yode na makwina mwantu amba kwithira kidoma we muyuthi orenja otubate kwithira wiki nyantu akwithira ukiaragania uturobo kuno ntubu wa utumiri bwanda wa chembo gitano kethira maybe ko orambiriria watia njira kidogo no mbe kwithira wicho kaneria ibo kenda ukethira ugita na mbere bura kubatero mbeta wini wa kinyero ethira wino tukubupoya.